Lekoko kganetso le legolo le ikaelela go gwetlha bukana e ka ga melawana ya ditona eo e ka yang fa ile pharologano magareng ga mafatshe a le mabedi mo Afrika Borwa e leng lefatshe la kabinete le lefatshe la nnete. In cabinet world, there's no shortage of housing. Everybody lives in a mansion. And not only do they have one mansion, they've got two. One here and one in Cape Town. In cabinet world, everybody drives luxury cars. One in Pretoria, one in Cape Town. In cabinet world, you don't have to worry about your safety and the safety of your family because you've got 24 hours protection by the SABC. Steenhuisen o ne a bua kwa ntle ga letsholo la go ipaya ka bodipa kwa Pretoria kwa ba neng ba ikuela gore President Cyril Ramaphosa a naganise sesha sebopego sa kabinete. A re Afrika Borwa e kwa setlhoeng sa lefatshe ka go nna le kabinete e kgolo. Seno ke moraga gore Ramaphosa a fetole kabinete ya gagwe le go tlaleletsa ka ditona tse dingwe mo bekeng e fetileng. Steenhuisen a re kabinete e jela baduela lekgetho madi a le mantsi fela thebolelo ya ditirelo e tsweletse go wela tlase le botlhoka tiro bo kwa godimo. O tsetse matshwenyego a DA ga mmogo le moeteledipele wa DA kwa Gauteng Solly Msimanga kwa legaeng la ditona. We should actually call this cabinet a pension society of some kind. That's what we should call it. There's no energy, there's no plan, there's no initiative, there's nothing that is exciting about what is happening here. DA e dumela gore ditona di ka se tswelele go bona ditshiamelo tseno fa dimilione tsa baagi di sotlega ka ntlha seo ba se kaileng e le gore telelwa ga puso.